gosta daun sa. Wow, netanya nak kono tina guys. Ini besok putit. Guys, si mare hau niang. Welcome back to our YouTube channel. So today is Saturday and so I'm pronto ona and idemo stanish la for fatin me. Nila sabar los tin hakara klau tambo hoine troko ul kalai. Nibenye he how one tan clearly parece nye Baruk. So hanali mane mas pasto, ye foi mas serviço onde sai ser deit. And agora a mina hat atuba home base ne loja hire nara. Amet ba hare sasangi der boya ba tu hola. By the way, napo level 2 tamo napo ohin loron ye job pide kalai. Nerenya level 2. So, hanaling mana ba nya paisa serviço. Halo guys, bisa serviço. Home base. Fatin mana? Daerah sirnya. Dapur di mana? Ini cute lah so. Pati dan ida kare. Kau pati dan ida kau. Okay guys, I'm here home base ona. Ini mari dan cute lah so pati ida deh. Guys. Hai, ini kau. Hah? Kau pati meja ni ida ba? Kau. Nah, ini table nih. Pati ida ba? Hotu to korai kau. Ini lagay deh. Nebe. Ya, ada rung gosta dah. Atau itu fast orang esa. Nih mesok iPhone be. Table set guys. Nih lawas iPhone masa dah. Mesok kapas deh. Hai, ini masih kepas loh sebenarnya guys. Kau cara close fruit ini. Ini kepas loh. Ini preço mau be. Kan la sala 29. Ya 29 pound. Sebenarnya nih. Ini masih kepas loh. Gala so. Sernya vaso masih kepas deh. Nathan, mana? Do you want this one? Ini hola mas garing lah ini atau hola nusa. Garing iya kari itu bele hola. We don't have garing Nathan. Garing lah ya mau iya kari mami hola. Mana? Okay, I open the door. Okay, mana? Tamuda umatnya mami hola Ah? Nathan, come on Nathan, let's go. Hello guys, ya ohin uvasira ba home base hala belba tamba ohin how ya job pide basa mine foto no ora miat ba fali ku strawberry ya basic farm ini ne bala la do kide 17 menit dan 16 menit ya tami oksor yo strawberry farm iya ya ida ga rueda mane lola yo. Just take this one. Just take 2, okay? Okay. 1 and 2. Okay. Take 2 right there. Okay. Okay. Okay guys, ami ihane ona. Daddy. So agora ami lau babe.
Ku strawberry. Nathan excited los. Ohin to hen nya tobat ya. Nathan? Nathan? Tuir saing nene. Saing ne kong. Yeah. Lai tolu. Tolu pasa to? Kahat. Para itu ku may follow si Buffalo but fluency freak. Ya. Ina ba ya cafe? Ni mare ma tur barak los. Dalang tu tama ba man guys. Udang be rai dodok los. Where's the doctor? Strawberry. So sira kanu tahu saing hasane. Entah ita bele tama guys. Kanu ita bele tahu saing ni la bele. Agora ame baku ini ba. Strawberry batan ba rai soren ba. So agora ame lauli baleten ba guys. Tamba strawberry nene sira kuda iha modelo en rua. Ida iha hanesan ya hadak ne hasal iha be. Leteng hasane tamrik mai taku ida fali sira kuda herai. Nebe agora ame baku ida iha rai ne. Mare Nathan guys. Ni excited los. Wah ya crack ne bana ni. Ni dia mami ita hene tana. Nali ke batang hela bana. Yeah, this way. Strawberry ni farm ne buang asane. Oi sina lakir mo si hotu. Lakir mo ne bana. Gimme. Ita how many now? How many you got now? A lot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 what? 6. Strawberry. 6 strawberry. Yeah. Ini hira na. Guys, ini hili no hili ni mesek me wadit mana? Guys, gore ku tabo basket, Nathan ku tabo basket, uba ku tabo basket. How ku? Tama ka bular. Strawberry tasak strata rai. Balu dorok tobe. Monu hera rai serne. Keep going, keep going. Barak demais. Unya buat bodet ko. I have lot. Not a lot. Yeah. Mommy, gimme. This small is bigger. Abahin ba na? More. Ah. Eh? Yeah. Abahin ba ito? Whoa. Mommy, I take it now. No. Take a nice one, Ethan. Ayan, bisak bubutid. Mari nih. Ini ular tiha. Ini potlos guys, look at this. Buat the mice. Udah menitang. Wow, look at this guys. Potlos nih. Oi, maybe ular hante na nene. Tasak the mice to be. Emang laku ular makham fali. Look at this. Wow. Potlos. There's more. Nitanya deh. Wow, nitanya nak kono tina guys. Ini kepas los. Guys, si mare hau niang bot ne. Hau to kar kutang so ke masa ni lai hete naklai. Hui ami foti tolu deit.
Nggak nih. Ini yang mana? Okay guys, so agora minha raspberry ne fatin falhana. E vamos tomar na. Tabahak malos. Nathan got lots of strawberry. Raspberry hare sa tasak barak nih kan yo? Mian dit. Hare ida be karbo mon reti mah ku. Sini. Sirne farm ini both nih. Which one? So daddy, wait. Which one? Wow. We need to have more. Yeah, you need to have more. You need to make full, yeah? Yeah. That one here. That one. Neta hatene ku. More natene dari miang ni more. Huh. Well done, Nathan. Good job. Let's find more. 5 more, yes. More? See the red one, okay? No. This one, look, this one. See this one, Nathan. Pick up this one. Wow. Yeah. Well done. More. Yeah. Here. Oh, here. One. Here. Mami. Mola kat saya boost na. Mira. Both it guys. Nitang yan be. Nah. Nitang ida kik la bele papa. Dede la bele. Neus la bele. No. Hotu mi the board. This one? Mom, Barak demais. I see pink. Ya. Bro, service nega bro? Bro, service nega? Guys, amnya paning ohin lorong mana hasil mana? Strawberry mah barak. Masa seluna. Raspberry estraga rai guys. Ita kuit la precisa la dog ya tambah ita beri kita ne. Ni ohin ne. Tasak la aproveita. Mesa bodet. Netang mana papa? Netang gosta. Gosta daw sa. Sepatu la aproveita. Pip pip. Netang yung umay kani. Ito ba? Marine guys, oh nebane. Nebala te ne circula sieda kare. Mai te ne strawberry luang los. Hi, Daddy. Wow, you have a lot. Agora ite paselo. Hello, let's go. Okay, ma'am, that's 16 pounds, 47. Okay guys, so agora mai liutes ko. Am hola tele ne bang ne be susbeng o moto balong. Pot ka bonega? I want this one. Let's go. I want this one too. I want this. Hey, say hi. Mommy's life. Busy. Hello. 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 This is the bank. Malay skoba ba na Ethan? Ethan, na.